Ne rukere rungiro rwega tugucemania mutegeri wa Meru TV iri ntariki ijiri mweri jwa kenda mwaka jwa ngiri ijiri mirongo iri na ithano ntariki ijiri mweri jwa kenda mwaka jwa ngiri ijiri mirongo iri na ithano ntuku ni ya Jumanne mbithiro nge kugwataga ugeni tumburike kuthuja na nguruki gutegera nteto cietu cia Meru TV rukere bambetaga Denise Mutuma Muthomi iji nicio nteto cietu rukirirwo na arua aciari bacukuru ya primary ya Kirero irero wandini ya Igoji East ndene gicigo bunge ge South Menti nebaumirite mujumbe wa Nteriji Chandra Mweti na kumuria kana nikira bogeta na Remi Burune gwita ngugi cia ujumbe ira arikirine kuringirwo kura aritira akariba South Menti ni araba kiaria na methe nteto ya Meru TV ni bataririte mathina jara bari na Joja wa Gibo Irachi bioro biana na kinya bioro bia limo bakirekiria ni bogete kinya barabara ya kuma Ntere che Igoji gwita Maxwell gwita Ntere che Gitene ne thukangi mono na nikyo gitumi bakania mujumbe ni Chandra Mweti kire kithurano kya mwaka jwa ngiri ijiri mirongo iri na mugwanja na bwarito bakirero primary iri gojira bogaiti kire gicigo mbunge ge South Menti bethirite bakithomera kanisene ya PCA gwankurukie mieri 6 nyuma ya irasi biao kwithira bikiaragana na bobo ni kuringana na bamwe baciari ana barethomera kanisene ya PCA na mwanka thaiji ana betwa baboiba unoga na PCA ne bakwenda kwicoka irachine biao na batutwingwa turi aciari tutiunganira bae na au ri tukwenda beja irachine twakirwe ni CDF riu bathoma era kaja PCA riu gaitite kubengara bakuthomera kagoro bene ni arana nde na kanywa kamwe bethirite bakimeneria bunene mujumbe wa gicigo mbunge giki Daktari Mweti na kuga gwankurukie miaka 3 Dr. Mweti ari utongerie ne bateonete kinya ciringi imwe ya CDF ya mantu a skuru yetu gutena maendeleo tuona buru kuringana na mujumbe tutiona maendeleo buru CDF ni aciari twe tunoga tugiaka cukuru na cukuru wingi tuona ikia kwa CDF yetu etifadawa ni CDF ni tukuria ngugie mujumbe wetu niriku kanetire kumama mbunge twamunenkere kule nyingi muno ndene ya Kirero lakini cukuru yetu na tutiganirie atiendaga kumenya ni mbiendelea ga cukuru thaizi yana betire bathomagira mitaontone nera kinya bakuga bioro bia limo ni biethirite bikithuka gwa kagita o amwe na biaritwa tuoro twarimu geta mwarimu gasemagiriria turi akue kugwa mwarimu kwanja kinya na igagwa ndoni yetete tuoro tu lakini mujumbe wetu eu ni ngugi yawe lakini ati tutegagira tutimenyaga kethera na wangi ategagira ni kukuega kana tuga tutikura ni gaturigaraga ketha tutikura jetu na ibioro binge biarimo tabiarimo ibiagwire buru na binge bia ana beto bire mbere ya chukuru au irachi bieto bie nyuma ya ana riu bioro bie kategateka irachi na ne tokoria atire eu ni aibu nthuku muno kenge kuma kire aciari baba keguru kenge kire yake no gwati muno tutora tugite mbu turi ekoro atubabi andaka cietu cia bikibiki kegweja keguru ne ngugi atore gwitochwa mikanda nja cietu tweja kubakura kou na kino gwati muno nonto bejaga mtu ate kumenye mugeni akagwa kou muguru na jujuri aja ejaga gategera kau agatuthikira keja na muthetu agetura mbura ejaga kamata ni uma na ni turiendeje na ngabions mbesa ile jejaga na kuja CDF eja tutetherie ethera na kwenda gututetheria bakirikiria aciari baba baugite kire kithurano kinene kijite kya mwaka jwa ngiri 2027 kaba kethira bakiania mujumbe uu nontu naremi ni ngugi yawe turienda kumwira atiri ukieja gutwika ana betu bakendelea kuthomera nare irasi bira balombete nario tukimwejaga kura jetu 2027 ni tumweterete na tutimunenkera kura jetu kairi na basandira kiwao patweveretie nento tengo ba autorita one time ai mbaya sana hiyo one time sandira ogware mwa one time tutikwenda two times are ito tutikwenda au kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam na kire ripoti ingi ni ati mutongeria wa kiama no pewa janthiguru ne tawe mpuru wa bure
akiaria ari ntere cha Bombolulu ndene gicigo bunge Kenyali kire county ya Mombasa agitene karara shemeni na memba baki amageki barabetha gorabare ntere ucha Mombasa na kurukia memba bonde baki amageki nedritwe akiuria amemba bonde gwetana mbere na kugwatira amona kwigika kiama kya nopeo mporo ogete giki nikyo kiama kya mbere kwandikithwa ni Mumiru Nkoroki mporo na oritia siasa guchiabaniria na siasa chiampatho ende kwethera bakiunje thiri nikenda nthiguru ya Kenya ikethera igikongwagaira utongeria bubwega. Ni murumo na mutitimo mnene yura patelinda wa kiama kya NOPEO Mheshimiwa Mporo wa Bori kumetana yontere cha Bombolulu gicigo bunge Kenyali kaunti ya Mombasa kiri muchemanio na mangiri ya kiama kya NOPEO. Kiare patelinda Mporo wa Bori noritia kariba baraba ingi bone ya Meru baraba diantere cha Mombasa kumba kuethera bakieka kiama kya NOPEO. Napenda chama yetu ya NOPEO. Ukiangalia Mluo akona chama inaitwa ODM. Ukiangalia Mkalenjin akona chama inaitwa UNDA. Ukiangalia Mkikuyu akona chama inaitwa DCP. Na ukiangalia Mkamba akona chama inaitwa Wiper. Na nyinyi wa Meru chama yenu ni gani? Chama yenu ni gani? Weka kofia NOPEO, weka kofia NOPEO, weka kofia NOPEO, 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 NOPEO. Harambee! NOPEO nyako wa koi, NOPEO nyako wa mara, NOPEO nyako wa nge, NOPEO nyako kumeone. Nkoroki nweri kikitongora kurere giteo kya bunge gicigo bunge Kenyali na tikiti ya kiama kya NOPEO. Meru vita ndogo ndogo tuachane nazo, tusaidiane, tushikane mkono, tuendelee mbele. Mimi nawaambia next month September 25th of September tunaanza kufungua IBC imefungua kuregister kula. Mimi nawaomba kama watu wa Meru, wa Embu, wa Tharaka, wa Kikuyu na nini, tuchukue kula, tuweke viongozi wetu wale tunataka watusaidie kwa viti, si ndio? Si kila saa mnasema atusaidie kila serikali itakuja kusaidia ukiwa kwa nyumba. Serikali itakusaidia wakati umechagua kiongozi ambaye ataangalia maslahi yako, si ndio? Hapa namna gani? Tebuo? Kwa hivyo wa Meru niwaambie muamuke wakati huu, imefika wakati nyinyi mjipange. Tuingie kwa serikali kwa njia iliyo safi. Na safi ni kuchukua kula, tupige kula, tupigie viongozi ambao wanafaa ndio tuweze kuendelea mbele. Kiongela Mporo wa Bori noritia siasa kuchebania na siasa champatho. Siasa ya ukabila tutaki. Siasa ya Mount Kenya tutaki. Siasa ya Dhuria tutaki. Siasa ya Ngaga tutaki. Siasa ya Nyambene tutaki. Sisi tunataka siasa ambaye hauna ukabila wowote. Mombasa si wa Meru. Mombasa si wa Kisii. Mombasa si ya Njaluo wala wa Kikuyu. Mombasa ni ya Wakenya. Meru ni ya Wakenya. Kikuyu ni kwa Wakenya. Kisumu ni ya Wakenya. Malindi ni ya Wakenya. Na nkoroki wete otua kwamba kwethira kila simethia Meru kwamba kwethira kichebele kiri thirikari. Na sisi wa Meru tuko kwa serikali. Mwaka wa 1960s waliongoza nchi hii alikuwa ni Mkikuyu. Hatikuambiwa tutoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Kibaki miaka 10. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Uhuru Kenyatta miaka 10. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Gachagua miaka 2. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Wakati ule imechukuliwa na mtoto wetu Kithure Kindiki, ndio sisi tuambiwa kwamba tutoke kwa serikali. Mtakubali? 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 Sisi hatuwezi kubali kutoka kwa serikali ya William Samoei Ruto tukiwa wa Meru.
Kasema kwamba tumeungana kitu kimoja, ya kwamba hakuna mseso yoyote. Tunajua kwamba William Ruto akipata kiti 2027 na Kithure Kindiki akiwa naibu wake 2032 atakuwa rais wa nchi Profesa Kithure Kindiki. Muthia burumpura bonwete kama keke no bage thekiro makandeti baite mwanya mwanya ndiguru ne Kenya yonthe. Ndenda kwa ngeyo nyameno kirimara uweni thai. Uweni thai. Aromugiria. Uweni thai aromugiria. Aromenyera. Akaria Meru. Mombasa. Akaria Meru. Kenya yonthe. Akaria Twana. Twari. Twana. Twaye na ngumutharima. Uweni emeringere impeka papa. NBC ngayo kere mara na nyambe neito inamyanjara baba itu tukugira baba tongonka itu. Kiripoti Meru TV kuma Bombolulu gishombe Kenya kaunti ya Mombasa, Betanda Msumuturia wa Dhirinja. Tukarekana na ripoti ya utwerekere rutere rungi ni aria ekuru kuma ntere cia Mutwati Igembe North ni bashumirite na kuthithia maandamano ni kiraba kuga ni wongeru kubothe na chokaria ntere izi kuringana na ekuru baba baruga ntuku inka ikurukite bamwe barume na kinya ekuru ni bonekene kwithira bakigwatwa kinya bagitariria karikare ntuku inka ikurukite ria ekuru baire kugwatwa kinya na kinya kuragwa karikare ari kwirikana arithithitwe ni arithi bankamira barabethagara bakiuma county Motori nyanana ndi barombete mujumbe wa nteriji Julius Wataitumu gutigira na gutonyera na kubatetheria gucokeria ukaria nteriji cia Igembe North tugwatanire na mwandiki wetu Anteto Mukiri wa Nkounja ethirwe akiturigithiria ripoti eje. Nembu kayo nyamaro hira ekuroma mbeta kwethabe kilokera kirendo ndasio ende boni popore tentare sambayo tamani Mutwati na Igembe North ni kumania na waga gipokaria bravo budrete bokionekana ntare sendwande isemburwene nchukuine bakiwa bo batombeta kwethera bakirema irio byo birabakethete na muno nsabe no ntobo waga gipokaria na muno ende kinya anto barabo bangaikia ni arethi baraba kamera bakurethi kinya miunda yo bya kuria na riwende ne bakinyete anto arabatabarikete monka kwatwikanika bakawata anto ekuru omwena anto arume Kenya bakiwa ate be batumira na njira ya nyuma untuba kubathukangia nende kuruba be no bwa kinya bo witania na kurubo miunde neye uketha bye kuria byo ota mokoro eta Rwanda kama bako zamborwa banza mokai kama ko zamborwa wayo mbana ngari ou no kuona nyame mpiti monyoro kanda were ndari ngwane iya mbengani awoni kenda ndevu nyuma na kwena mokoro wadai kwena mokoro wadai o esibitare ota tedoka aro me bongwe be kwa mwanja nyuma thani tamabuna ara kwere emochari ba tutasune kinyambori na ng'ombe to no ready to bibi to ta si miunda utore ma nyunda utore ma to na bia kura to manta moment Rwanda eta ko ro baka na kwa mwanyuma ba tubito kwenda ni yake to tore me Rwanda wende ibako ya kinyaro mena nje nyuma ntamora me atumerwe omenya tere likia kioro renge kaitene kauni bakuwende makarika ya ruarua ni kwethirecha kwene kurobaraba wati Kenya na borowa na endebo ni bo batumite bomba kwethia bakiumira na mathege barabarene na mwekoro oweto atandi arepero Jumamosi na nakwete mochari kwena mware oweto kanini na we arepo Sunday na Jumatatu onge arepo mwanka thai kwena kinyanto morome oreperi kale mankware othai esibitare kothokia nteto be ya mwanka kiola mesiere na bengana arebele tuona batu totekiraki anto bai boyere ng'ombe bathiria bayokia mbori ngekoroire waite kethete nsabe cio iciaretherwe kamera na mwanka thai ngekoroire kamera tondena kema kosairi ntoumanetie nje mwena ni mwarosia na nakwete ndena kithigero na yonto kegolo nto inter Rwanda na baba tota indaka inseka na na beto botoro loito yokeriani otethio tinje itoyere otethio
ominye mantu atwekolo ng'ombe botosuna botosokera botongera ntoronda mukaiwoni antie tono awaterwe narakua arokua kumaurwa tutarwanda renge mwarongiara watorwanda baturwanda ote security kinyaka nini na mwekoro arokua otinya mnene toronera musieto kinyako yakwa nibia mwana rwanda ro batwe bitwe na bikithikero gena nyanza beto tegetha rwanda othanya kulisa lisio rero tutono thaisi wete totu iko itono kinyo thai kweuyo ngwa mware awaterwa ni ontuko tware rwanda mware awatokere antu bana batwe twairia tutakinyelekere itwe tuwere mbueu mware uno kiani kenono atro watandi akindero rwanda meza kurema ni brona na turokana ibe bato thamye rwanda batwe nyenza biba turetheria wini ngo benganira windra wa mundana na nyande ko gomba eta kaitene kaubeto manto mwa kire mubunge wono Julius Taitumu bakemuria kulikithio karia ntere ithi Taitumu ne security ya utokaria ngekoro ikuaro hangwa na twe akoro tochogerwa nimbito karara biana na totena bya korarana bingwa totage gatwe kaburwa nako na nsukuine na mingao yanga ni arerwa na ni anto ban kamera na nambori mbende batu bito kwa security toke Taitumu Keri Potra Meru TV kumatamani mutu ategembe North beta mukiri onkonja kongana kuna aciari bacukuru ya Gaceraka primary irere ntere chawandia chia karigane bacumiritie na kinyabo kuthithia maandamano bakionekana kumeneria bunene uria urari mwalimu munene wa cukuru iji nikiraba kuganethire twagitumira mbeca cha cukuru iji buthuku na nyumene omba kwithirwa hagitwa transfer cukuru iji na ndithiritwe ikingo kagita kabimia biiri na ndi na gutithiritwe kuri na machokio kuma kiri arungamiri ba cukuru iji kana kuma kiri ministry ya kithomo aciari baba na ndene bugeta na baba batechoka cukuru monka ministry ya kithomo na nkuruki urungamiri bwa cukuru iji bothiro bakibatariria mantu zacha na njira ire kwereka ni arana ndi bugete kinya aritwa ba cukuru iji bari ogwatine bokogota ne mirimo takorera no ntugutena bioro bya kungana na kinya ruji ndene ya cukuru iji Ogwibu watinda cukuru ya primary ya Gaceraka kwa ndini ya Jakariga agacari bakirotha maandamano makire gukonania na utumiri buthuku bwa kigene gia cukuru mwarimu munene urariku enda kiromba transfer nyuma ya manto kuimba na ndena robo munene muno nonto bwatuthi mwarimu rarariaga mitambo njurio na ko ya ko bwarothire athi cukuru yenge na wela transfer atwera to mbia tia bioro tore atiari okera mochiari ngire magana maere mabebute kumagu kioro kenjwa gekwenjo kioro tiathire kiri monyatigiro kariogu cukuru yetu ikuragara gwi mwarimu topo majira wa mujwa churio kinyaka ko tongo twagurete na to ikendinwe ana ro cukuru ba bila kena basukuru niwena kuma ndekanite na menditiza bo bonthe baya Gacerakaga ntoro ndikana toyo mwambo muthukwera ora kagomba mitambo nchiria mwarimu uyu mbara buru ambira gonkorera nkundi anko mwere mwarimu nonto wathukia mbeca ciato cia arambe ngiri arambe waria ijiambi amberia wono tibu iko gokiaria gwancha cukuru ira cingekore ana baba thongera junior thirikari ni atengete roka tigo ira tweneria atwera na pembeca roketia rekera cia roka thirikari ana beto itigo turi aciari tabatumire roka ibwa aciari kana no aciari Bagaceraka bathukia baruta mbeca bakathogothania woria kiurio gakonjerwa nkundi ibwa tongoria bakuatwenda mabetakarira aciari 190 mwanka kwa DC twariwenda twanwa kathira twajiriara anene barere kumathirwa na utugo bauba ithomo twajiriara twathogothania wero wona waria ukangatwa ndamwira bwana Kainga oritharia gwakwa wakio kugwata aciari Gaceraka wamberia na maya indu mbere gitumi kinene gia aciari kuandamana gutwika cukuru ino itiri kioro kwaga roje na stima unto bura bwatumire boka aciari mainga cukuru kuria gutamuthiru ntugu itari nkinyumongere mundiana batagana gucoka cukuru aciari batete mucemanio bamethe go forward botogacokangia ana
chukuru nonto toingeta chukuru nonto bakora kioro taruta chiringi 50 cheroje wakera mochiari na roje daino to kwariogo biringe stima chiato mwalimu oju na temete chiengwa tokena stima na tokera mbia chia bioro wa mochiari ngirie mwana magana maerema 50 inu chia yaga around 375,000 kore kioro geto kabisa mwanka thaino kioro kenjeto kirinyake na roho yagu na thaino tore ndegwa inya no ranjire kioro mbia chetu korera uketiore ratiari mwanka yogu ndena toruta mbia chia biegwa otie mwana pewa kewa kumanisha mbia chetu chikoregwa anja neka gitaka rambe to adiko meste diro tega ntotona wewe ntobona ndirie mwe wakera motiari ya rambe haikupatikana chukuru yato emde ana 544 barera asini toko ya chukuru tena bioro iko bakamia te special na bare korere kayaga no gegwa ranjara botinyo motiari okegwa ya kwamba nyaba ino mwana kajwaga ureringirwa thimo yera mwana mwire cibitari to kweri ndere kabayete kunywa mbiro oye roro bakaruta roye go agenda sheri bagasera kaba kibinga transfer ya mwarimu hojo bakenda toka ko batariria mathabu burato mirembe cha chukuru bagekira motege turoke mwate bakaro thandionga chukuri rathiete kuria makoni wenyange bwa mbeca ciao ende nilonde mochiari waseraka inkobinga bone na mono transfer ya mwalimu oyo nonto gento kyambere ana bete batora mundani kuri mandengo na ajira kama tano tugo tutakomenya au gechi akare mire itore tamono na turenda na bete bachoka chukuruaga itera bioro byake byareka nonto tarodete kumambiki twachanga mbecha na kira gento cyareka gyoro getekereku na royo gutero na stimi tendie na ana bete banankera byagwa otirana tugachokia transfer yake bando tikore ko machwa lakini torero ale Rwanda primary school ante barwa dakabero tere tumete agamoya kamoya kumaro wewe dotira taranto bate na dotiana dona tukamugira agware naye wengwa gete to kudoka ike inde ko giria atu era atokarara nde uratoire aciari ntobianu kabonenkera kana utitonenkera tomenya gaba kiuga ntoje baba ticho kiana chukuru mwankarira bakaingirio maraba kwenda mabata na mayangai virikaro ka kugotie kioro gotiriana irakawa watu aswin itabora mwana ogeya gandra akenga twaka kurutha kigario esibitari kurenda korogu nonto tiemu tago todikerio umoro nwachiari ake na gatora tora chiari na chukuru niao modia bakiuga manto mamaka mathongeretwa gesiasa itumete agatioti ngoto ali WhatsApp content director Mr. Idiri aterethera mechamano yere na weracha atapia na thaino tutherete nwa na twauga either tuthikeria kana rega tuthikeria tukathi mbere no ngitukomeana munengerete mbeca ana nwa nirigo gegetonga murugara nwa kuruta gwirano na nere tia tukumukuthuka mwanka wagachera ngakuremba kura ganinga kitago ano getonga ira okore awa ate agatora gurira na mbio motu na kabenji inu tionda na bathia baria nwe na tiagento twana ndakwera bakaba kwenda kwaria gana getonga nayo na tigo tukonaga ibo tukonaga na mutu tukakare agatora na tomatia tukonaga na tomatia na tigo tore atoba mutu kadua gwato tukwenda kuma chukuru ya primary gasera kawandi achakario gechigo munge kathara kankiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna riboti ingine ati pamwe batongeria bagisiasa ndene kaunti ya Meru ario Edwin kiongozi na Kenya Beatrice Karoitha nebashumiri tena kuga baba geta nambere na kugwa tambaru thirikari ya Kenya kwanza na nkuruki kuigeka Rais William Ruto amuna munini wa Profesa Kithure Kindiki atongere baba bari tezeza kagita na kara barari kirima thiko jan Jennifer Sio Monde Ndubi nare baronekana gweta nambere na kuromba mbeu mbithi gutumira twanya turaturio nikenda guishwira ngoge Siasa Edwin kiongozi na Beatrice Karoitha otarikire kamite ya ukandana na andu acia kimumbere janthe gorone baki aria mathikone janja ni Fasio Monde Ndubi interesia Rwanyange
ni baringirite ndebe thirikari ya William Samoei Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki bakiromba Meru kuika na kugwata mbaru mwana wao Profesa Kithure Kindiki. Mulungu na turikene kila tutekwenda itumantu peki katumantu kwathurano na mirega na binambi tugaga Meru nemwe kuma dosi mwakae tunirimbiri nyagwa kuribwize ukenda ikwathurano na misingi nyereko nyakanisa na ikuona Meru nya uterere rwa gavana twina gavana mwendi Mulungu nyawere akarendie okanisa tukona ndoka ere Meru tukagwatanira tanto vedo makarua hapo ruida karua no tunakuona deputy president kiongozi akarua no tunakuona deputy president mwana wetu urungu no twete mumeto ndisti mwenzetu tukiugana baba kubwendi mono yule gindigi na kwa mstari yuana baba kubwendi mono na biblia ikatubidhairi anto manto ya mega indi mono kiri barabe ba muru wetu indegina ndime ano mumeto ndisti wetu ikieto ndo mugide ya kwega nkuruki bangi reverend non tuni mwana wetu ni mwana reverend wetu wa Methodist na tutitikiria kindi kyake wa Anthony non tunago tumakwila na utuma kiongozi na ndio turenda mutongeri ule arekerwa tambe non tuitwiji bakara paitangugi urungu no mulikana ka president yo Kenya togeda togina maira tu na mumeru president na tuina kanya kau indukira twagiti muntu raumba kwithira riguru wala tumba kwa mtuno wa president yo Kenya aitu na kindiki wetu na ndi tukaje kindiki turombere kindiki na siasa bara tuina motha ibono kebende Mulungu siasa cha kiuna cha kwenda mbecha ichi atrigo ni gita tuiki agenda cha maendeleo ya mtu wetu mbele wakatunisa watanyantu tuzetu na siasa ikuli tumeriei jore kutoma eria wana munini ende mantu zetu jetete kugwa mantu za Meru jakagwa mantu za Kenya jakagwa kukake turongie kemwadani na tugestakota utongeria bora bweku wetugeta kwa patriotism mutongeria au magake Mulungu kinyora muthuri wothe bitikete umagake Mulungu twaenda na heshima tukoreta tongera betu na njira ya katiba ni arankuruki karwitha arombete mbeu mbithi guciumiria kujukia twanya twa ngui tukwejano ni thirikari yo mea nthiguru ya njira ya kunyia kwagia kwa ngugi kiri mbeu mbithi aja nthigurune tafadhali ngugi werote ngugi ukuona ge county kana ke Ministry of Education ete ikuite ngugi Dubai ndina raini yeu na inya president na rejanere ultimatum era members of parliament na kwenda ruterero Meru kwejirwa constituency kwena na nkurukie magana atatu bakorerwa mbesa bete bagaite ngugi Dubai na ukata na rikuonekana ngugi wirio oni mbite chirio kiripotera Meru TV kumarwa Nyange gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Riboti yo Mutugi wa Kiambi niyo gutukinyiria muthiazo nteto cietu cia Meru TV rokere inchokerete na mantu uraja karinene ngatheti ya The Daily Nation na kinya ngatheti ya The Standard ogata kuraja. Hii mchezo ya tatu niliabiririwa na rafiki yangu. Nikaanza kucheza nikieka 10, 20, tukapanda hadi tukafikisha 100. Siku moja nikiwa nimeketi hapa nikapigiwa simu nikaambiwa nimeshinda tuktuk. Na nilifurahi. Sasa hasina stress ya kuenda Marigiti ati kubebereza kifikifi na migogoteni zinibebe vitu, hapana. Siku hizi tuktuk kangu kanaenda kanafanya kazi. Hata saa hii ndio dereva amefikisha. Bora ufikisha vitu kwanza tuweke stoko mzuri. Hadi nafanya deliveries kwa customers.
Sasa hata wewe kama mwanabiashara unaweza jishidia. Kwa hivyo beba na tatua tatu. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Mosiro ni sehemu moja kafu kabisa. Maji haipatikani kwa urahisi na mashule ni chache na barabara ni mbovu. Pia tunafunga shule mapema kwa sababu ya kutokuwa na maji. Tulipo hapa ni sehemu inajulikana kama Mosiro Dispensary. Tunapozungumza pia tumeleta sanitizers kadhaa na pia tumeleta sabuni na pia zile dispensers. Angalau watu hapo wanapata nafasi ya kuosha mikono, wanapata nafasi ya kuwa na maji. Shukran sana kwako. Endelea kucheza tatua tatu. Kumbuka ni rahisi kama 1 2 3. Tatua tatu asholeng. Na wiki jolo la tatua tatu asholeng. Tatua tatu asholeng. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Once again ni kwa hisani ya tatua tatu, na kwa hisani yako wewe kucheza tatua tatu. Kila wakati ambapo unacheza kuna asilimia fulani ambayo inakuja kusaidia. Siku ya leo kuna shule ya Dr. Agre ambao watakuwa wanapata modern kitchen. Hebu kama ucheki mambo makubwa jamani. Hii hapa ni store. Vyakula vikija vinatulia hapa. Hapa sasa ndio mambo yanafanyika sasa. Tayari inasikia something nice inaiva. Chakula ikiiva inachukuliwa pole pole inapelekwa katika hii hall ambayo imeshikana na state of the art kitchen. Yote haya ni kwa hisani ya CDF ya Starehe ikishirikiana na tatua tatu. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Nitukenete hamno itite na mbere na gutureithiria. Right, mutegeri wa Meru TV mbetekire twethirwe tugitonyaga ndene ya Meru TV mangathetine rukirirwa na arua na ndene ngathete The Standard ira nkethirwo nkiambagiria nium kire gathete The Standard ira tugatha tukiambagiria nium baruga the big economy lie big economy lie baruga kwithirita kwina rwario rorongo sana rwegie economy kana uchumi bobo nthiguru ya Kenya na mbicherere aza ni mbicha ya waziri uroithegiritwe akirungamira kigina aza nthiguru ni ta John Mbadi ni mbicha ya muliki aza mbicha ya ijirene ya waziri wa ugima Aden Duale inyawe kiri mantu jajegie kwena skando ithiritwe ro ya sha kwa kinyawe na ithiritwe akimuri kwaja kwa umbetekira tu tugitonyaga direct kiri karatasi negeto gatwiri kiri ngatheti ya The Standard baruga Duale hands Shah fraud files to do CI waziri wa kigina aja nthiguru na Aden Duale na ranenkanire file ikwirikana nicio cigatetheria uchunkuni bo kumenya wamba bwa mbecha burabo ithiritwo bugita na mbere kiri rwangirwa Shah irogo no karo na karatasi negatwire mutegeri karatasi negatwire ndene ya ngatheti ya The Standard baruga kinyanyuma ya ministry ya kigena gwitekeria ate kuri na wamba bwa mbecha buthirito burio gukurukira mutaratara jo mwero jo gimajo Shah kana Social Health Authority na nde atongeria nene baraba kurikana nibo bakusika kire wamba bubu kuririkana munkatha hii gutetagaria barajo kirua
Kulirekana ni kwethirite kwina guchunkuna kwa mpari sana kinyanyuma ya Rais William Ruto guchitanire na kuga ageta na mbere na kurwa na nkukumo na kuinga marinya jonthe jegie wamba bwa mbecha iji chesha ntuko yegoro kuringana karatasi kagatore Mutegeri baruga ntuko yegoro waziri wogima jante kurone Aden Duale na aranenkanire na andikisi ije ki Director of Criminal Investigation mono ije keneta DCI na nande we ethera gichiebanire na skando ezi akiariria andiki banteto ndene nyomba ya afya kana afya house Duale na araregere kwethirwa akinenkanira mantu kana akirita riboti yongwa ya wamba bubwa mbecha nikira nande arerere andiki banteto benda kumenya mantu nkuruki bethera bakiuria biuria nande rwangirwa DCI ni Duale arerere arugire nande Duale kana etagarire Duale goro kunenkanira fara kire DCI irionekana kinya kumenero ne bamwe ba athoji ba mantu zegi ogima beta wa health experts na providers baraba kugana ka Duale akogeria guchia bire kire skando ezi gakondo meruka nikyo tumyarana nkanire ki DCI bethira bakithithia ochonkoni bobo Mutegeri rogono karona karatasi negatwire kire kadeti ja the standard rogono rwege sha o karatasi okoga twire daga konene baruga he must go ajumbe na ndeni bakwamberia mubango jo kweberia Aden Duale gitene ta waziri wa ministry ya ugima kwenda gikundi giguta Kenya Moja movement gikundi giki nebugete kana nebugete bagachitaniria kweberia waziri wa ugima Aden Duale gitene nonto bo makarika ja utumiri bodho kubwa mbecha jesha batongere tuene senator wa Nairobi Edwin Sifuna atongere baba Kenya Moja movement baugete ati rwangi rwa ugima bamwire na nkuruki health insurance scheme irwethire turi na utumiri bodho kusana bwa mbecha che muinge kana mbecha chia Kenya bakiaria na rantere chia Funyula constituency tuko ya Kiumia atongere baba nibugete bare na mubango jo kweberia Duale gitene ireto impeachment motion na mubango jojo zokare tombere ya bunge Kiumia twete takagita na kara jumbe bakethera bakeriziuma gikaro kiao kana guchokera kirege karo kiao na bogete bachoka kirege karo bamwe bajumbe baba bagaike muswanda zo impeach Aden Duale na komwaberia gitene ta waziri wa ogima nonto boma utumiri bodho kubwa mbecha chesha borabona kene gwetidwa na mbere kire bange bajumbe baba ni amwana agathoni wa mushomba oyi mujumbe wa Githunguri Caleb Amisi mujumbe wa Saboti Babu Wino mujumbe wa Mbakasi Barongo Obadia uno Bomachege na Eundo Mudenyo hojo non terecha Funyula jumbe baba bonde nande ibade kiti gwetakaneri ati bachoka kirigi karo kana gikaro kia jumbe gachokera Kiumia twetete bakethirwa bagikia musonda jo kweberia Aden Duale wathanine kumenya manto nkoroki karatasi ne gatwire kiringa theti ya standard karatasi gatutatu kakaugatiri kwa miaka nande rwangirwa aviation manto jegie ndege Mutegeri irwethire toro kionekana kwithirwa rorwa rume mono manto jegie gwitithia ndege ngogezi ya manto jegie ndege kana kwa pilot ingoge mono irari na rume sana lakini kurerekana ntuko inkaichi amberitie gweta manto jegie jogaruka ana bare ibachumirite na nyabo kombirie kuthomera witithia bwa ndege kana pilot ire gwetwa aviation bobo bambere tukinyako na chukuru gwetwa Moi Forces Girls Academy Lanet ire ithagiro enara na kuru ire kurekana na chukuru ya mbere first public girls school ko introduce subject ya aviation ire kathithiru nyekigirio rungurwa mutaratara zo mweru zo kithomo jo CBE competency based education ko chukuru ya Moi Forces Girls Academy Lanet neo ya mbere buru kureta mathomo ja aviation kire chukuru chonda ja nthigurune ya Kenya gukurukira CBE arana ndiba mwe bare bachukuru eze barekite kwambirio kuritanwa kuringana karatasi gatona barutwira ndena chukuru eze ana bare 40 girls ibo bambirite kuthitha subject eze aviation na nande bagwatanirite na ndwangi kathomba kwithirwa bakiritanwa na gutonyera kirikaria eze ya gutwika etithia bandege kwa unkuruki ya 40 na ndi barekite na kwambiria mubango jojo ndena chukuru eja secondary ya Moi Girls
nikenda bakomba kwithirwa bakiritana mantu jegi witithia bwa ndege irogono mutegeri ukarona karatasi ne gatutatu inkona ana bare kuna mwana mwaro gwitwa Lilian Wangoi ono moi forces ari ndene ya ndege nagagwitano ni mtu ikene ta Captain Kennedy Kavo oi pilot na Wilson Airport kwao ikaratasi ne gatutatu mutegeri ukona rogono runde ne katheti ya The Standard Nkerekera karatasi ne geto gatona ariuga all back no bite as illegal levies thrive under Ogamba's nose. Jaja imanto jege kithomo ikodhire tokorina challenge nene sana kirema chukuru na rogono ruru iruraja maro andiki karatasi ne gatona na kinya karatasi ne gatutano ngakothomera rumo tagire na njira inkwe baruga waziri wakigea na aja ndegoro na John Mbadi na wakithomo Julius Ogamba kaire nebonekene gocherero kurekeria mbecha ile chitaga kirema chukuru yani school funds kinyege bonto bora butumita nande magirija alitoba tumwanja kaire kwethirwa bagechwa school fees kurekana thirikari kwethirwa egecherero kana ikira mwako kurekeria mbecha kire chukuru niombe itagotuma mibango kathumba nene ya machukuru jaza ikarungama gento kira nande bakuwa gitumite hand teachers ari mwanene bachukuru kwamberia gwetia mbecha nkoro kikire ashiari ngazete The Standard iriuga kagiteneka bakiandika rogono ruru bainge bana ibarekete gochokwanja kaire ainge bana ibarekete gochokwanja kaire nonto ba BC kwena ngerekano skuru wetu Ngaru Girls kurerekana aritoba ritirwira chine kagitana karaba choka gachukuru ntuko Jumatano na bero bachoke nikenda bagata gochwa BC kwena mochia rejo kuuga thandi tam fees structure ra mwere tare ya 8500 lakini shukuru ya tanambera na mongera ngiringi ithandatu iguru 8000 ira nonto thirikari tirekereti mbecha ibeja nengera kanonye chukuru inge St Joseph Boys na ngao sikitale aritinya bwe barikite kwingwa na machukuru jange kathumba okethro kiona gaja kiri karatasi ne gatuna skuru ya Kenya High kwena mochiari warete na katheti eze auga bombe takwithira bakiro bare nkrukia ngirisa 20 Kenya High achiari bare fee ya 70,000 ni arana achiari ande bakuga imbeti nyingi sana ne chikuba inyeria irugono kethiro kironaga karatasi ne kauga tunan na gatutano arakinya owaja kikatutano mutegeri bakuga senior school gambo tutigeria meri etano ake aritoba grade 9 bedra bagitonya grade 10 mubango zo kubatonyide ke grade 10 jorona najo te kubango bwega ne thirikari ministry kithomo nithiritwe ikireta mogaruruko kathomba gento kira gitumite ashiari arimuona kinya atongire ba machukuru kwethira bate kwero bwega January uri ana baba bagatonya grade 10 neogo karium koko reno nandim bamwe kinya bari to baba inge kwechu bakoye wakanya ari to grade 9 bakoye wakanya ga kuthura skuru che senior school kwechukuru imwe kurekana nyite na muri tomwe inya omwe aitethuri ni ari to baba kwa huko rerekana kwena challenge inene sana kagita na karari to grade 9 berege iri gutonya grade 10 next year ereka dore kare ambere buruke history andegoro ya Kenya nyuma ya mubango jo kithomo jo CBE kurekia ko introduce wa Kenya karatasi na gatutantatu no manto deu jegi kithomo karatasi na gatutantatu ngurikane gathiti rande no The Standard no manto deu jegi kithomo parents cheer as visitors unveil reduced fee for first year student nige kano kiri aciari sorry nige kano kiri aciari nyuma ya university chedrikare kwene kabisi kiri aritobara bagotonya baba to fresha kana first year barugaja karatasi na gatutantatu Sara Wanjiko agwikia mware wawe sibita agwikia mware wawe sukuru ya Moi University mwari jojo na jerwe agikena sana nyuma ya kwethira atembete ria eregerita kore ichieneki kaichigitwi gento kira kwa nigekeno gekenene we nonto kabateria botashiari kuthomithia na bonda na university ariuga na thire mbecha chieneki ko university chirikite kwene kamarija mbecha kira ritabara bagutonya first year kurerwa
Alright. Ngonda gutega mbeche ira batariritie za mutegeri ira bakurita. Baruga fees have actually come down. Yani fees ni nami ndene ma university. Murito aritona nde barere ya ngiri 5 na baraba kurea mbeche ira nyingi 75,000 per semester. Last week nkoroki ya arito ngiri 30 more than 30,000 students iba atonyere ndene university ya Moi, Kisii, Kibabii na Meru University. Na baba bonde bagweta kurea bisi bedere bakire agabisi rai ne kithirikari bisi ne kimachukuru jaja jonde. Na nde kurerekana baingi bari tababa mama fresha barire ya 28,000 per semester. Ire na ndi kwerekana nimbecha chikuguna kinyamo shiari na chitimu kuinyeria shiari kire miuko yao. Irogono karona mutegeri karatasi na gatutantatu. Kiri nkadeti yezi ya the standard. Ugo murimi ukwenda kumenya mantu yege kulima butterfly kwa kanyomo wakati wa butterfly mutegeri na ara antere cheki pepeo house gede na ara antere che Arabuko Sokoke forest kurerekana kuri na urimi bu nene wa butterfly ito butterfly farming ibatarire tiaza boega ama jireira butterfly kurimwa na temperature ugo endete gweka into tabibi mutegeri ukenda kumenya mantu yegi urimi bo butterfly ikaratasi ne kama gwanja ukethira ukionaga urimi bo na njira intari ruma karatasi ne gatunana MCS ba Nairobi na ndende barikite kuga bakeberia governor wa Nairobi Sakaja Getene na kurerekana ari na maeti 20 Sakaja will face 20 charges in Oyster motion. MCS ba Nairobi ne batomere tena kuga bari na magamba kana bari na tuge cheto wa charges 20 iri hapa kuthitanga Sakaja na chio nikenda baka mubiremo obisine kana baka muthire gento geto impeachment. Kuringana na MCS baba baugete iki jamoja amantu 20 jaraba gutumira kumweberia ni amwe no tumire botho kubwa mbeje che muinge gento geto misconduct, failure to deliver on promises kana kuriki kuinge mawera na jara ekere akariba Nairobi kirikithrono ke mwaka 2022 bakiaria na ara city hall kentu ko ejere ekodhorania irore bia kugwata mbaru kwebero kwa Sakaja MCS baba ne baugete ne bagaretie ibagarete kinya kwaria na ngavana ozo achenchia lakini atethire to agechenchia na ndebo ugakethira ba kwaria no akuremwa bo bageta mbunge baike muswanda jo ko mweberia mbunge na bare na mantu 20 jaria bagatumira iro kono karona karatasi na gatonana ara na ndi MCS baba Nairobi County Assembly thagero na MCS 122 na gukinyera igoro intukonje matatu MCA gana remwe ibara etekanirite kweberia ngabana ko bara batetekanirite ni aku MCS 22 nonto bonda ni 122 already batekanirite ko the impeachment process 22 baba kidogo batira muri kwa so imanto kona karatasi ne kauga tona na mutegeri kiringa the standard. Karatasi nege 10 mantojegi nkukumo. Governor wa Bomet Hilary Barchok na ore wari ngabana ukabero wa Bungoma Wycliffe Wangamati bedere tabakira ara ndene utuko bogokira narua ire itona kechonko spending the night in the police custody na bobo nyuma yabo ntuko yagoro gochikia mbere ya Rwangi rokudhoja na gutegera nkukumo EACC nara Nairobi arabareti nikenda bagachoke bioria biegie corruption ire bedre tabakiringithano niyo baire baba baraba kuringithano na manto myanya na bange na ndeba rarekire gukinya ofisi na bekirwa mpene ni mabitha ba polisi na barere ndene kire report rere kere toni EACC ntukwenjume kimeke through EACC yogere ne amukire approve kuma ke DPP ya kuthitanga antu baba baire omone ngabana Bomet ongene ura wari ngabana Bungoma au Kabere na bagwatwe kenda bagathitangwa na kukumo kana tumiri botho ku bambecha kwa hiyo gono karona karatasi ne kauge komi mategeri
Tukireke buruna mbiche ya katuni. Mbiche ya katuni mbugaga igwa metagaga wengo ona okachojoreria. Naro kore na ntobaire. Kore na mtu muem gakwaria. Mtu jo ali na siaya aliugatere. We will not allow theft that crippled NHIF to kill SHA. Tutetekeria wamba bore bwathirerie NHIF butonya kiri SHA bumioraga. One mtu jo akuga na ari antereche cia kire katuni ezi. Nyumewe kwena mtonge wena briefcase yandiki Mafia House na kama tete kiondo kingi kia mbecha erekerete na arantereche Nairobi. Katunire iwawe ngocho jurageria uria ethiritwe egekara. Oni ngachokera twethire tugitagaga kathiti ya The Daily Nation nyumenda kaitokuraja. Kiri barabendete mithako bitikiria kiri barabendete mithako mutegeri bitikiria mbithirwe ngitagaga timu ya Harambee Stars ibonekene gwetana mbere na kuthithia training gekurikania ntuko ya njuma ya kiumia giki Friday September tariki 5 Kenya na Gambia bagacemania na aranteretia Kasarani Nairobi. Ete Chan itorarikanire na Chan bagacemania gucetha gintu gigwitwa World Cup qualifiers. Ntuko ya Tuesday September 9 Kenya na Seychelles bagacemania Kasarani Stadium. Ngachokera na kathiti ya The Daily Nation. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni jaku gukrokira email yeto iria ni merutvcomplaintcenter@gmail.com kana turingire thimo gukrokira 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya. Nwethiretwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku nitwendagia mabati jarangi mwanya na jamithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ija kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwankamochi Duralong tori Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dhimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Right, mbetikire twethire tukimurikaga ni onkathiti ya The Daily Nation, twethire tukimurikaga nkathiti ya The Daily Nation nikenda tukamenya mantu uria jakaliro terero rungi naruo gatagara nkathiti ya The Daily Nation mutegeri ni mbicha Sakaja ithagero ari governor wa Nairobi ne kuonekana agwete ruthea au bandikite Raila fight to rescue Sakaja. Raila na kugeria muno gutetheria Sakaja atekathithiru gintu gitwa impeachment.
kulirekana 123 niyo namba MCAs bara babatare kwithirwa kana bethagira bari na account ya Nairobi na bo bojete nyuma ya gikuke ore RMC wa Kariobangi North Joel Muduve mweri wa April 41 inambere gwetekirwa kwithira bagikia muswanda jo kumweberia gitine 87 ibara MCA bareketie kuringa kekira kirore kwebero kwa ngabana Sakaja 82 niyo 2/3 majority gwetekirwa kwithirwa ikeberia Sakaja na kumuikia Monkana hara Senate nikenda Senate ikethirwa ikirikia gwita watho bwayo kom biro gonoka tukaerwa tukora tukaro na karatasi ne gatuna betikira tutonya na ndike gatheti eze karatasi ne gatwire na arua kuna mutandao jo wa TikTok baruga TikTok na ndine kerete artist ba Kenya kuna feature njeru ezete kuririkana na nde nyuma ya kweberua kwa gintu geto creator fund ira yabatare kwithirwa ikire ya content creators ne atiga bara bengi bakimanagire TikTok no ndogotena marei na nde TikTok ne ambirite mbango jonge jo gutigira ne gucokaniria TikTok na nde ne jetana gintu kirege gatetheria artist iki mono Kenya bakethirwa bakimitumira kuririkana na nde kwena gintu gitwa TikTok Creator Fund ne jete na ikethirwa gitumirwa ni content creators kinya kuithithiria mbeca ciao irugono rwande kina njira enkuye karatasi ne gatwire ndene yankatheti eze ya The Daily Nation karatasi ne gatudatu baruga nande no mantojege mitandao mutegeri uria nande mutandao kana AI ithiretwe igitumirwo guchenjia kureta mogaruruku Kenya ke iria gwitwa dressing up Kenyan style scene kuriro nande nonto bwam tukuhaya models baraba kaikira for example ogo kende yanguo nonto haya model ocho mto kuringa mbicha ocho aroga ta kuringira mbicha hizi ugatumira ke AI to artificial intelligence no atumira AI je wekera ke nguiro kwendia yongo AI kajoke nguizi echiekere kere muntu eringe itembi chenjega no upload mbicha hizi kere mitandao na wethiro kendagia ona nde baruga AI nitumite biashara ya kwendia nguna ndiga chenche bo nenema no ntu iba kumitumira na njira inene mono aja ndigorone ya Kenya karatasi ne gatutatu niyo kethiro kionaga rogono rou karatasi ne gatuna bakauga inside Raila fight to rescue Sakaja Nairobi County Governor Johnson Sakaja nande arerekana are antogotebu isana na bobo nontobwa impeachment ire kwerekana ne kwenda gwikwa ne MCAs nande kwerekana mutongero kiama kya ODM to Raila Odinga nande nambirite gutonyera impeachment yezi Odinga nande narekite gucemania na bamwe ba atongeria ba Nairobi County Assembly nikenda kwariria mantu jegi impeachment yezi nikira gukurikana kirime chamani yezi onde atumbeta kwethirwa agikinyanto akwereano na MCAs baba Nairobi kuririkana ndi kweberu ko Sakaja ni gwitete na mbere na ruro mono ara MCA 87 ne bareketie na gwikira kirore gya kumweberia egitine right na ndi kuririkana Raila na kugeria sana kwethirwa kionokia Sakaja but MCAs na borotero ronge baririkana ne betete na mbere na kuma na batakwenda michemani ya Raila Odinga bekirete ntukuizire itionekene kinya guciara matunda komanya manto ngoro kije impeachment reteri kana kubangano ne MCAs ba Nairobi kire governor Sakaja karatasi ne gatona mutegeri karatasi ne gatotano no rogono rongo thomere kire standard irogo ikirwa mpine ko ro ari ngabana o kabere wa Bungoma Wycliffe Wafula wa Ngamati na Bomete governor Hilary Barachok barabara ikirwe barikinyire bongo nara kire EACC na baikirwa mpine ko irogono karona karatasi ne gatotano kuririkana governor wa Bomet Hilary Barachok ntukwegorom igamba riarikitire kurigiria kugwatwa kwawe irombere kuringa yiga na nyumene na nde abindi achike wango ki EACC
ni aria akwirikana na kuringithana na 2.6 million payment ira agwatire kumage contractor miaka ina ikurukite. Bacho karara gweta kirikoti ntuko Jumatatu akiregana na mantujagie EACC akiuga EACC mantujagie ni ill motivated, malicious na not anchored by any law objectives ni warugite ende koti yangathishie goro gukurukira magambithania bahati muyo ni rareganire na odeu na yera ngavana ucu ombe kwithirwa agikinya wengwa mbere EACC ni ukurario Kona ndeo kethiro ukiona rugono rwa tongire baba baire barabara yari ikire gukinyuza mbere EACC muthenya jogoro kirenka thiti ya The Daily Nation karatasi ne agato 5 karatasi ne agato 3 governors defy Ruto on e-procurement. Kanjo ya mangabana ne baraganete na uge Ruto boigire gwito ne electronic government procurement EGP. Ngabana kana mangabana ntuku egoro ni barare na gikaro na nkuruki betekaniria mwe ati rwangi irwa kigina iniro batera kurungika okay rwangi ro kigina ro tubatera ko ba force kwethera bagitumira EGP system ira baugete ni direto kirungika manto kathumba ndene thirikari cia county rwangi ro kigina rwaretera EGP ezen mweri jwa Julai kire public procurement processes chonde nikenda kuthiria ire ya ukabere ire ya ukabere ena ande COG kana kanjo ya mangabana ni barareganere kani bakuregana na mantoza gutumira electronic procurement system na abera rwangirwa treasury rumbe kwithirwa rukimirungika bariuga na ndemo bango jojo kana system weze baterera zoboga mbautio kana baterera zoboga ore gwitangoge na batera kwithirwa bakirasimi ko mitumira monka bombe kwithirwa bakierwa boega ma na atia egwithirwa ekirita ngugi irokono karona karatasi ne gato tantato nkona mangabana bonde bareaja including gavana wetu wa Meru Isaac Mutumanto Ithingia kona gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki kona gavana wa Nyeri na gavana bangi bonde bare aja kere mbicha irabarikite kuringwa bagitarwa rirum karatasi na kama gwanja schools send students home aditona ndiba mbirite gutumwa njaka irini machukuru non to thirikari te kurekeria capitation ire batere gutumwa ndene ya machukuru kirenga thiti ya The Daily Nation karatasi na kama gwanja Kenya Secondary School and Association itoa kesha niugete ntu na ndema chukuru jo kurukira kagita gako mono ntugutimbe chachidire cho chikirekerwa chukuru tia bonding na chio chirerwa icho kurukira nyaka gita ko mo kuruki arama principal bambere te kuingana na kubenganja na kinya gwikira ndendre nikire aciari chie kuria na gukiria bisi nikenda aritababa bomba gwita na mbere kana batekengwe kurero kwene nya skuru imwe chikurekana china marando nya nkuruki milioni 10 na manto jange tazaza hou na ndiye kurekana kwena thina ndene na machukuru mutageri karatasi nege 10 igwethire tokure na ogwa bonene sana ire igoto tension na ari antere cia mwisho wa lami boda ya Narok na Nakuru County na bobo ni nyuma ya nyomba ingi ithatu kwithwa ntuku ya kiumia kana utuko ntuku ya kiumia kirindwa ire kurikana nionekana gwita na mbere gatigati ya communities two rival communities kwina two rival communities tikuringana mono na mwisho wa lami na kurerekana nyomba ithatu cieta na mbere na kwithwa akari na ande baruga na ande ikarekarere antuku inkaire kurukita ira uraumire mathaina jatha 11 ciogoro arake kundige antu bate kumenyekana bombere gwita kwejanta izi na bambirie kwithia nyomba cia antu arabatigire mishie kathumba itena nyomba cia kurara omwa mtore nyomba ya ithiru aritwa Ayubu Gathero ojo aruga nyomba ya 3 bedroom ya bedroom ithatu ni aithiru yonthe kagita na karare muchemane jogo chwathiri na arantere cha TPC center ariuga ringiro thimo ikazi ni wawe
na gweta njethera nyomba yao yombe ni tena yena ma ruga title deed birth certificate tiana bawe na document inge ikiombere kuthura chiki irandene kwa kwena tension mutegeri gweta nambere na antere mushwalami kiri mwankajo na Narok na Nakuru kwena community ziri chikuonekana no chikurwa irugono karona karatasi nege 10 and then ngatheti eje the Daily Nation no kalimo tagari ntukwe narua ngo ndo gotagara kema ntuzege meshedo kana mithako imbio ongwa ikuchiri twebo nene ma all right Joizo Zakari mantajagi Harambee Stars by training kulikani Harambee Stars inkoreba kedha bagitonya World Cup qualifiers kuma tariki 5 cha September arabagashemania na Gambia uyu ni World Cup qualifiers na bagacheza ndene kenika Kasarani kumanya manto ngorokyo kataga ngaziti chonde china ambicha chia Harambee Stars by training. Thank you so much mbidhurange kwa ndagara kagitaga kegana ngorokyo tanambere na gukenera mibango ya Meru TV.